بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على الفقه الإسلامي. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلاله ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته. وصلى الله وسلم على أعلم الناس بالدين وأحسن الناس دينا وخلقا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه الجلسة ونسأله جل وعلا أن يجعلها جلسة مرحومة وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. يتي الله سبحانه وتعالى كلامه فعلا فيونو دو فامينيمو ودو شريعة كادو دينا وعندنا مو ودو إسلام ويدنا مو قم إنانغال تبي الله تبارك وتعالى فانا نيكي نتو مؤجره وأتي تابان دي مكو دين ويدنا مو غاندال دينا كان سبو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يالتي هنا ياد في دبر غاندال عليهم ويلاول الله وهيوتك مكو لويرانون لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم في جد فون مري لاول الجنة ونونكو غاندانغال سبكو مو اندي كو الله فالا كون wawa gollude konko Allah faala tigi so andi ko Allah anyi kon wawa wodditade o dada toriki Allah yalla hokku en gandal diina kan wasika en gollitirgol ara nder do deftere meden manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi ad-din cerno meden al allama Abdurrahman bin Nasir Saadi cerno meden on mo eti mo wakili imo golli e nde ɗo deftere kadi gollal tiiɗungal ngal o accani ɗe ɗo mofte islam ko nafitore ɓawo makko gando jibinaɗo leydi Arabi Saudite région maɓɓe wiyeteɗo Hunayza jibina ɗon o mawni ɗon o jangi e leydi ndin o jangi e juuɗe yimɓe karamokoɓe leydi ndin o hawrodiri e karamokoɓe heewɓe janamɓe yahuɓe leydi ndin fi jannugol o heɓi fannuji ɗin o ƴellitori ka bangal fiqhu ka bangal sharia o ɓuri yarude mazhab hanabila on woni laawol imam Ahmad bin Hanbal ngol ka bangal fiqhul islami kono woni kadi karamokojo mawɗo e bange fiqhul muqaran tawa imo waawi yuɓɓindirde ñaawoje ɗen o adda ñaawore mazhab be ko ñaawi ñaawore nden kon o adda ko jicci kon walla ko joomiraaɓe gande ɓen jiccini kon e bange ñaawore nden ɗum kadi ko hibatun min Allah dokkal immorde Allah tabaraka wa taala mawɓen ɓe fooyuno sa'i goo gouvernement o jonni ɓe avion spécial ko naɓa ɓe kala kaɓe heɓi docteur ji adna Allah on ko ñawda ɓe kulol wota ɓe fuuto leydi ni ɓe seni Liban e nder lebbi tati ɓe ñawdi ɓe heɓi afiya nawnare maɓɓe nden tawi ko o hypertension ƴiƴan nan fendo to no tekka ɓe heɓi afiya few kono ɓe wiɓe ɓe arɓe fowto wano duuɓi ɗiɗi ara ɓe wolari ɓe ɗuɗɗina maki min komi jannowo waajotoɗo si tawi on haɗilam wulugol ngol haray on haɗilam gollugol gollal wonki yanki no ɓe arɓe muññiti lebbi ɗiɗi wawari hijde maɓɓe fuɗɗi jannitude nawnarde liɓi ɓe faati yalla yurmi ɓe ko moƴƴen joddi fa hada alkitabu alladi bayna aydina nde deftere maɓɓe ɗo manhaju salikin wa tawdihu alfiqh fi ddin ko deftere nde karamokoɓe heewɓe waɗani udditande waɗani kadi cobanɗe ɓe confirmi deftere nden immorde waɗangol ɓe muqaddimaji e heewɗi wonde hada kitabun لا ينبغي لطالب علم في هذا الزمن
an yastaghniya anhu deftere nde andanɗa hoore ma ɗaɓɓowo gandal e fewndo meɗen ɗo hana ka yondinode o ronkade jangude ko waɗi ha en attorari nde ko fi en heɓu koyete kon a sullam en heɓu ɓargal escalier sen iwi e ɓurde jolde nden aren e ɓurde hakkindinde nden aren noon e ɓurde towude nden sabu al ilmu ko siharuhu qabla kibarihi gandal ngal ko yoltigi janngu tosoke ɗen taw si o arana jane ɗen o janga e juuɗe karamokoɓe tosoɓe ɓen si o ara e juuɗe karamokoɓe janduɓe ɓen ɗum haray o darni o tuti na ɗum haray on tigi junniti tuti jangi hande ko darsu men tan mon ka darsu meɗen arano en jangu muqaddima kamɓe muallif on ka ɓe maki ɗon fa hada kitabun mukhtasarun fi lfiqhi jama'tu fihi bayna almasaili waddalaili واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين لأن العلم معرفة الحق بدليله konngol ngol andan awre ma ngol konngol ɗo kalam yanbaghi an yuktaba bima'i dhahab konngol hana ngol windire dewrin ndiyam kange sabu konngol waɗorngol heewngol makugol maɓɓe wonde nde deftere ɗo ɓe raɓɓinɗinike e mayre ɓe mooɓi mas'alaji ɗin e mayre wondude dalilaji ɗin ɗon andi defte sharia heewɗe ta e deftere nden mas'alaji ɗin no adda kono dalilaji ɗin ala so yiwano akhdari en ashmawiya en mukaddimatul iziya ko defte mettuɗe jangude wona wasi ala wawɗe ɓe firtude kono goɗɗo jangayde ha gasa o jiɓoyo ko honɗum o janguno kadi hara goo lugaje ɗen hiɗi teddi vocabulaire je ɗen hara no ɗuuɗi e haala kam refti kadi mono jangude sharia no jeeya ko ɓurata joɗɗintinde fondo makko on sanga o wiya ñawore kaarire ko hunde kaari dalil on ko aya kaarijo ma maku nelaɗo kaarijo ɗum weeli mandinde on tigi sa manditaki masala on a mantoto dalil on ka tawɗa masala on no taƴa wo kadi ma taƴuɗa masala on wo hiɗa wawi addude dalil on haysi ko mana dalil on ana nasu idan ɗum ɗon koye kala bante yagal wallifagol ngol jeeya fi wallitagol jangoɓe ɓen ɓe magi kadi ɓe raɓɓinɗini e dow ko ɓuri himmude kon e fiyakuji jangete ɗinka sharia islam e ko ɓuri mawde mum kon nafa fiyon ɗum sabu ɗum ko indispensable shiddati darura sabu tiiɗugol ko tata kon ɗum no hatojina wawata ko wonede ɓawa muɗum ɓe maki heewi ko ɓe raɓɓinɗoniri ƴiye ɗen ɓe adda ñawore nden si tawi ñawore nden no laaɓi fi wallitagol jangowo yo yawu hunjade tentini e dow fuɗɗotoɓe jangugol ɓen ɗum ɗo ko yewtere labande fottude ɓe addi en ka al ahkamu hamsa ande ñawoje sharia ɗen ko ruttete ñawoje ɗen ka islam masalan si a wi ɗo assalatu julde nden a wi assalatu ma'naha kaza wa kaza wa kaza ɓe landomaki sam fama hukmu salat julde nden ko hunde kaari wiyete julde jonɗum ko honɗum ñawore juulugol mana mo juuli haray ko honɗum o waɗi koko waɗɗi ka limaza cheikh yaya hada afa اللحية ينو جنو يا نو يافي وارلين أنا نعم هو يريد أن يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا جبتاري سنة لا دمكو تنقول أنا فما حكم عفو اللحية كونو نياوري يا فقول وارلين إني سنة كا أيوة donc ko heewi kon si on tigi no wadde hunde ka diina o anda si konde farilla si konde sunna si ko yiɗa ɗum est ce que ko aña est ce que ko harmi
hande kadi o wona neɗɗo weemuɗo ko ɓen wonata ko wiyete kon delbiɗatal huɗo laawol. andi huɗo laawol arɗo o wallinay ko feƴƴa, ko ɓanto kadi arɗo o kadi wallina ko. ɓoggi laawol ma ɓoggi ɗatal arɗo o falloto e mum diifa haɗa sotta koye ngal accangol ɗum. goto naɓorta goto accata. ɗum ɗon tampinay jangowo. so tawi noon on tigi no feŋori kowoni jangude kon andugol kowoni kon e muɗum, hande kadi o welata ɓorde. ɓe addi ɗo ɓe maaki hukmu ara noon alwajib. ko wiyete wajib konko andanɗa hoore ma no wi'e ka pular no waɗɗi. ko wiyete noon no waɗɗi ko hunde tawayde golluɗon usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu, ay yusabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu, kama yuqalu qadiman. wano wi'irte noon ko ɓooyi ka mustala ani ka usulul fiqhi ɓe janna ɗon wonde alwajibu ko ma yusabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu. sa golli ɗa mari baraji se acci ɗon hiɗa mari bakkatu. golluɗo yoɓete mo gollari ko letteteɗo. inna wal haramu didduhu ay diddu alwajib. ko wiyete haram ko woni contraire wajib. wajib sa golli a yoɓete, sa gollari a nangete letteɗa. haramun ɓay ko diddu ko sa huwi a nangete letteɗa ɓay a golli hunde nden, si a acci a waɗari ko a windanteɗo baraji. masalan shurbul khamri, yargol beere. fama hukmu shurbil khamri, honɗum woni ñawore yargol beere? alharam. man taraka alkhamra, man taraka shurbal khamri usiba ka usiba. kala accuɗo yargol beere lillahi wa fillahi o yoɓete baraji. wa man shariba alkhamr uqiba, mo yari beere o lette, o nange sharia on fela mo. siko adna ga o puccine loyru 4 ke islamu ñawata, walla e ñawore hanafiyanko ɓen patawo 80 4 fewndo o suli 4 ka beere nden haccitimo. o maya kadi o meƴƴoye kadi o meƴƴoyo tinatu habal. o wi salisan wal makruhu. wal makruhu, makruhu ko ma usiba tarikuhu wa lam yuaqab fa'iluhu. yani so wiyama makruhu ko konko yoɓete. waɗɗo on ya accuɗon imo mari baraji, waɗɗo on non o lettetake, wiye makruhu ko aña. amma masnun woɓɓe na ɗum mustahabbu. ko diddu almakruhu. walmubahu huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddi sawa'in. konko tawata waɗɗo waɗugol e accugol ino fota ter. a waɗi a acci fo no fota. a ala bakkatu a ala nangal. a waɗata heɓa bakkatu, a accata kadi heɓa bakkatu. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه من عبادته ومعاملته وغيرها. neɗɗo fo hellifaɗo eno waɗɗimo nde o andinoto e dina makko kan, walla e nder ɗiɗo wiyaɗi ɗo jowi ko hatto jini kon e muɗum. fala gollude ko waɗɗi kon gera anda ñawore mum. seɗa accude ko harmi kon anda ñawore accugol ngol e ko waywa muɗum. o addi hadis nelaɗo sallam kamɓe maki ɗon kala mo allah fandani moƴƴere nden o andinaymo dina kam. ɓe addi en ka kitab at-tahara ɓe fuɗɗori hadis lolluɗo andaɗo o hadis arkanul islam, hadis muttafaqun alayhi, yani bukhari e muslim filli hadise o wonde e dina kan no mahi e dow tugale 5. ceerno o firtani en fa shahadatu an la ilaha illallah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu annahu la yastahiqu al-uluhiyyata wal ubudiyyata illa Allah wahdahu la sharika lah. bimana andugol e fiɓugol e haɓɓagol e dow lismo e dow andugol wonde ko wiyete dewal kon maccindinanade ɗum hanana sina Allah kanko tam dewal. kala ko wiya dewal Allah e goɗɗum ala e mum.
goɗɗum e Allah ala e mum ko Allah tam. si tawi non na dewal aray ɗum fasna ma shi'ta fihi, fasna ma shi'ta fihi, waɗu ko falɗa kon e mum. kono si woni tun dewal aray ko Allah tam duwa jeeɗingal. o wi wonde yewti ɗo yewtereji hewɗi han o addi en. si wiyama la ilaha illallahu firo mum gon ko ɗum woni aslu jami'i dinil mursalina wa atba'ihim, e dangal nelaɓe jokkunoɓe nelaɓe ko ariri ko fi ñinnugol la ilaha illallahu. mana mum on ko wonde ala handuɗo e dewal ngal sina Allah waddi en ka muhammadun rasulullah. o wi ko en andu jiyaɗo Allah yo andu wonde Allah nuli muhammad e dendangal tedda koye en jinna yimɓe, o wewlina o jertina. wewlingol ko wigol mo waɗi ɗum no mari nde moƴƴere wonki ki welto on tigi waɗa ko moƴƴi kon fi heɓugol ko moƴƴi kon. bana ziran o hulɓina o taƴina reedu, si a waɗi hunde kaari de ko tana kaarijo on tigi ɗenƴo o pottito. eni nelaɗo no nodda faade e tawhid. en andu nelaɓe ɓen e annabaɓen fof ko duwaɓe gomɗinede gomɗinal moɓingal. nelaɗo sallallah alih w sallam no duwa gomɗinede gomɗinal hertingal. o wi en andu Allah sembiniri ɓeɗo nelaɓe makko ɓen e dow ndule maɓɓe ɗen mu'jizaji. amma mu'jiza annabi meɗen muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo mawnude on aya ko tindini wonde ko nulaɗo Allah kon ko nde ɗo alqur'anare teddunde, ko nde ardi kon e mum e ko nde yiira kon e ko tawa kon e mayre. ɗum hino tindini wonde o mo nde yiiraɗo ko nulaɗo Allah tabaraka wa taala e hoore gonga. joni noon haray hande ko wonɗen jangude ko faslun fil miyahi fi di'e ɗen. wa amma as-salatu falaha shurutun tataqaddamu alayha faminha at-taharatu كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ɗum ɗo no foti no ɓe wallifori noon no laba. a jangay tun ani toɓɓere nde janguɗa nden ɓe yanñane nde ley ɗon. andi ko wonɗa jangude kon no yajiri wo ko noon haqqil maki yajiri. ɓe maki faslun kerol fil miyahi fi di'e ɗen. almiyahu ko jam'ul ma. sa wi alma'u jam'u mum on ko miyahu. wa amma salatu amma julde nden falaha shurutun. julde nden no mari shartiji tataqaddamu alayha koye hoore ɗin shartiji ɗon julde nden ardoto. e mana ko julde nden wonata e dow mum kon woni shartiji mayre on. no tindina wonde si ɗin ɗon ala ashurutu biduniha fala salata. si tawi ɗin ɗon shartiji ɗi ala haray wota wi ko julde. ɓe maki famin ha no jeeya e ɗin shartiji ko julde nden wonta kon e dow mum hande wi e julde bi mana nde sella at-taharatu laɓangal. wano kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wano nelaɗo ɓe jamɓe kisewne mum makirno non la yaqbalu llahu salatan bi ghairi tuhurin. allahu jaɓata julde nde alda e laaɓal. la yaqbalu llahu salatan, allah jaɓata julde bi ghairi tuhurin ko alda e laaɓal, ko woori laaɓal. si julde ala laaɓal haray ko ɗum woni julde nden nde ala ɗon. muttafaqun alayhi bukhari e muslim filli hadison. no ardi e lafsugo kadi wonde la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. julde jaɓetake sina haray nde wondi e laaɓal. joni noon ɓe firtani o hadis ɓe maki faman lam yatatahhar, kala on mo laɓɓintinaki laɓɓini min alhadasi immorde tayre al akbari wal asghari, tayre jande e tosokere, wan najasati o laaɓi o laɓɓini o laɓɓintini o laɓɓini immorde e tundiji ma soɓeji ɗin fala salata lahu waray julde ala namo. ɗo
en andi e sikkeno fandi haala kan kono ko lugaje ɗen woni simplifia e waɗa e none bi manhaj sahal kono e hino ɗo ko woni alhadathul akbar wal hadathul akbar asghar ko honɗum woni alhadathul akbar tayre jande nden e tayre to sokere nden ko be sendidiren ɗum mo wi'i wano janaba on tigi hoyɗitike mare ndi e ɓengu mum nden tayre ɗon ko honɗurre akbar mo itti hendu en ma hendu futike ɗum asghar aywa ko tayre nde andanɗa hoore ma nde waɗɗinta longal nde landaki ndiyam ko nden wiyete to sokere haqiqa tan tawayne nden si heɓi on tigi be ndiyam tawe be on tigi ɓanna ndiyam ma ɓannane ndiyam nden ɗon ko akbar haqiqa mi faami annajasa ɗo ko soɓe piiji yandanɗa hoore ma wano ndiyam bawle ma ha'ite kona ko woni on tigi kon balko ko ƴetta ko waɗa e makko amma si ko woni on tigi kon ɗum ɗon wiyete ko hadas heɓi mo imma akbaran aw asgaran wiyetake soɓe kono si wi nokkugo ari tout corps extérieur ɗum ko najasa en fami yo tan nden ɓe goɗɗo ɓiƴuno imamu shafi ñande goo wi imam kon wiyete najasa ko kala ko ñiddi ko landi goɗɗo fi yo landi goɗɗo yo laɓɓintino ko tatana e makko woni ɓeni sey noon koye makko woni o wi wiyetake najasa seede mum no woodi ka o juulidata e mum ɓen ɗo yehi ɓayɓe sifoyke ɗum goɗɗo wi o ɓiƴoya imamu shafi o acci ha lebbi feƴƴi waɗo imamu shafi goɗɗo no wawi juuldude e soɓe imamu maki si tawi komo makko on haray mo haɓɓi si tawi komo makko on haray mo haɓɓi ɓe taw tun himo mari hini imam ko honno ɗum woniri o wi ene ko naɓete ka hurgo njano si yalti no wondo wondotako si tawi yaltari no wondo hi no wondo haray no ka reedu no mari ton kono ɓayno haɓɓi no mari on tigi no juldude muɗum ka waɗa on ko si yalti mana si yalti ko ɗo ngella woni fanni no nder ton no mari no on tigi wiyetake soɓe si woni noon yalti woni soɓe tentini si wiye goɗɗo yehi e goɗɗo o wi fala salata lahu on mo ɗum heɓi o ala julde wattaharatu naw'ani laaɓal ngal ko noneji ɗiɗi ahaduhuma gotel e laaɓe ɗen ɗiɗi attaharatu bil ma'i ko laɓɓinorgol ndiyam wa hiya al aslu ko ɗum non woni lasli on kadi wonde lasli laɓɓintinagol imma salligi ma ko wiyete janaba kon lasli on kon ɗum ko yonti gollitir ndiyam ko wonde tuma goɗɗum ko wona ndiyam sellata ko si tawi ndiyam ngala ma ndiyam no woodi kono ɗan wawata ka gollitirede ɗa wawi yiide ɗo ndiyam ɗan ka nder fifaru ma ka nder kiiwu kono ara no soki a wata ɗan hennade ma hiɗa jooɗi ka tande ɗo jom majjayna mo memiɗan men warday ɗan ɗon pelleta acci aɗan ɗon ka si ɗan no woodi ko yontigi innum min awami mayay fi diina warto ko yontigi tamo ma harayɗa huli gollitirgol ndiyam ɗan sabu angal cellal yaso no ɓuuɓi ndiyam no ɓuuɓi a heɓari ko wulnira ɗon ko yatamo ma hara ɗan ala few idan wahiya laɓɓinorgol ndiyam ɗan al aslu ko ɗum woni lasli on fa kullu ma in nazala min alsamai aw naba'a min al ardi fa huwa tahurun kala ndiyam saƴuɗan immorde ka asama ari ka leydi ga ma ɓulliti iwi ka leydi yimɓe ɓen heɓi ɗan ma ɗan ili fa huwa ɗan ɗon tahurun ko laaɓuɗan laɓɓinorteɗan kala ndiyam tawi ko dow gaɗan iwi ɗan tawi e ley ga saƴuɗan ko tahur ka asli famioten nden siko ley ga kad ɗan ɓulliti ɗum kadi haray ko ɗan tahur ɗan laaɓi ɗan laɓɓinore yutahhiru min al ahdasi ɗan laɓɓinay immorde tayriji ɗin wal akhbath e ko wiyete kon akhbas habasuji ɗin koko futoto kon
futo tawa fanni no mari koko wiɗen ɗa no mari fanni yaltari to gandi ka hadis ka sunna mono nadde ka hurgo ko allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is طيب وي ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر وي مادو دو نياوري بخلاف ووتو دنگري adefte goyko وي ولو haysi tawi تغير لونه urengol majjang on yani baadi majjang on waylike aw ta'amuhu ma urengol majjang liyoñendi majjang on aw rihuhu ma urengol majjang on waylori bi shay'in tahirin hunde laabunde mana wigol ndiyan ko tahuru e tahiru e najis mo rabbindi nande ndiyan dan ko dan tahur e najis argol wiya tahur tahir tahur وما لم يتغير طاهر وما تغير بشيء طاهر النجس وما تغير بشيء نجس رب إنني هالكا قدام طهور كالاسلي كستيدا وواري قلو دي قل الطهور فقهاء إنه يدن طاهر لا بدن الله انتنو تاكي وبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونو النبي ميدن بجمع كسيون مماكرين إن الماء طهور ديان فوق لا بدون لا ينجسه شيء على قوابي سبين دنديان بمعنى كلا هونde de waylari ndiyan kala asli no subinari dan ndiyan dan folu tun ko ari kon e majjam si ndiyan dan foli ko ari e majjam kon hakikatan haray subinari dan ko stenon accama wi'ede ndiyan wiyama ya do jon nandiyan wondo ko bawle wondo do nandiyan wondo ko sobe wondo ara ne kan nandiyan wondo kono fanni ida lawri inde majjam on ara ida laabi rawahu ahlu sunani wa huwa sahihun yani jomiraɓe sunanuji en ɗin ɗon andi ko tirmidiyu yani abu dawuda tirmidiyu nasa'iyu ibnu majah ɓe nayo jogi sunanuji ɗin aywa o wi fa in taghayyara ahadu awsafihi si tawi waylike gotal e sifaji majjan on honɗum woni ɗum mbaadi ndin urengol ngol e lewñendi ndin si tawi ɗum ɗon waylori bi najasatin ko soɓi tawi ko soɓi wayli nden huɗɗan ndiyan urengol ngol ma lewñendi ndin ma mbaadi ndiyan ɗan waylori ko soɓi fahuwa najisun fahuwa najisun na najisu najisun jinna soɓe wiyete najisu najis ko soɓe ala ɗan ɗon ndiyan ko bi mana tunuɗan yajibu ijtinabuhu haray ko waɗɗi ko pottitagol ɗan ala ɗan ɗon ko accugol ɗon gollitirgol ɗan ko ɗum woni ko waɗɗi o yaari ko ɗum yiɗa ka mano dagi o artiri en ga yajibu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu eywa ko ɗum so janni en ɗen par ce que o addo en ka de defte eɗen toɓɓe ñawoje ɗen o wi yajibu no waɗɗi ijtinabuhu woɗɗitagol ɗan ɗon ndiyan woɗɗitagol ɗan a windante baraji gollitirgol ɗan a heɓa e bakkatu wal aslu fil ashiya'i o wi lasli on ɓe maaki lasli on e piiji ɗin at-taharatu wal ibahatu ko laaɓugol e dagagol piiji ɗin fof ka lasli majji ko hino dagi gollitirgol ɗi no dagi wurdugol e majji ha ƴiyal ara ko ittintini al aslu fil ashiya'i al ibahatu maki fa idha shakka al muslimu so tawi julɗo sikkitiki joni masalan ko yarete ton ɗo gandi ka islam ko julɗuɓen duwa famude kala gollal golletengal ka islam ko haɗangal ha dalil gollugol ngal heɓo kala ko wiyete dewal kon kullu ibadatin kala ko wiyete dewal kon kal islam hiɗa tongana gollugol ngal ha yamirore ara yo ngal golle mafhum dewal islam dewal fo dewal no harmi waɗugol
ha ndewal ngal heɓa ƴiyal waɗe walau tagayyara ya yittintini on faami bimana kala ko gollete ka diina duwa ka gollede ha ƴiyal hay si an anda yo taw tun kan no selli ƴiyal no woodi yo golle sina ɗum haray ko on ɗum wonɗa gollude ko bida piiji ɗin ɗi gollitirten ɗin ka gurdam men ko ñamete ko yarete ko wattete kon fuu no dagi laaɓi daganima ha ƴiyal arawiya hana o tamimo en faami nde yewtere moƴƴa mi fillitonde ka dewe ɗen fof hiɗen haɗa gollugol kala dewal ha tawa ƴiyal no addi dewal ngal yo ngal golle ñameteji ɗin e jaram on e piiji ko wutorten kon fuu no dagi ka lasli ha ƴiyal harmingol ara mafhum ok principe noon ko gayda noon o wi fa ida shakka almuslimu fi najasati ma'in so tawi julɗo sikkitike soɓugol ndiyan ɗam ma tunugol majjam waylo aw sawbin ma concol makko ngol aw bokatin ma nokkure nden tuɗɗere kaw juulata ɗon kaw rewata Allah ɗon aw gayriha ma ko wona ɗum fa huwa tahirun aw yatayaqqanu tahara wa shakka fil hadas mana si tawi neɗɗon hino sikkiti nokkure mo waɗi ɗiɗi so tawi ndiyan ɗan hino laaɓi e so ɗan laaɓa e concol aw gayriha ma ko wona ɗum fa huwa tahirun haray nden hunde ɗon hinde laaɓi madama ko sikkitare marɗa en mum kala ko sikkitiɗa kon ka islam jikkinta sikkitande islam ko ɗum jikkinta sharia on ko jikkinta ko yanande sharia jikkinta sikkitare ala poids ka balance sharia ono nandani lan e gujjo islam heɗota ko ma tawi o nandu naw gujjo hami ɗan no nandi wasi ɗan ndiyan ɗo ɗan waylike islam ƴettata ɗum ha heɓa pellet en famodiri ok ɓe maki awta yaqqana taharata ma neɗɗo on o yanane laaɓugol hunde nden ma ndiyan ɗan wa shakka fil hadasi o sikkito noon tawre nden fa huwa aray hunde nden tahiruni nde laaɓi yani ɗum ɗa on ka ɓe maki ɗa fa ida shakka almuslimu fi najasati ma'in aw sawbin aw bukatin ɓe artiri lega awta yaqqana taharata mana yo ɓeydu si a famari ɗa a famay ɗo ma on tigi yanana laaɓal sikkiti tayre mais ɗan ndiyan hiɗan laaɓi nani ɗan tuna aɗa ndiyan ɗan ko on ɗum laaɓuɗam a hey miɗo min salligi am bonari fus tawsi bonari a bonari ko on ɗum jikki ɗon ko bonari en faami li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako ne laaɗo Allah ɓe jamɓe kisiyone muɗum fi rajuli yukhayyalu ilayhi annahu e on gorko mo andanɗa hoore ma no wa'itanimo yukhayyalu khayala ko ɗum wiyete hunde nden ko miijo nde ardiri wona kuugal e ma khayala ko hunde nde ardiri miijo nde pertibi ɓernde ma nden alana haqiqa waɗugol hunde nden ɗum pullo wiyata mo wa'ani wasi on mo wa'anno wasi kanko yajidu shay'a fi salati wasi mo heɓude hendu الشيء هنا يؤنى به الريح hendu ndun on gorko wannoɗo ɗum waska nder julde makko hendu no yaltude makko la yansarifu kono jaɓari yaltude ka nder julde hatta yasma sautan ha o nani hito aw yajida rihan ma o heɓi urengol goɗɗum ukkimo muttafaqun alayhi ana ko nelaɗo taƴino nde ñawore ɗo fi gorko ngo wi nelaɗo nde julde goɗɗum no walla wasi hendude yalti ɓe maki wonu ka wonɗa ɗon juula hanana sa nani no uma ma no otta andi do hendu yalti si hitowil waɗi aɗa yandu hindu yalti de si tawi jonnon si tawi noon mi nanari hito aray ko ya habbito si goɗɗum luuɓi haray ko am nanno ñande go karamokoɓe tawi miɗo wonde babe gan Darussalam karamokoɓe no waajo e juulirde hurunoɓe tele ɓe maaliga ɓe ñaaɗi moƴƴa noon ɓe wiwo si ɓe waajade kade juulide ɓe ni nder ga luuɓi goɗɗo itti hendu ono noon ko nakiri ɗo hay itta hendu yimɓe yaltata mawɓe go maki moodi
no luɓarana hinde yalti no luɓarana hinde yalti ɗum ɓe ini awa dow ñawore nde le si luuɓi e saffewol goto immaki haray ɓen ɗon fof koɓe yaltoya salligo ɓe ganginni e karam koye on faway saffewol fof salligoyagol fii ko heɓaɓe ɓe lestite yalti haray ko goto yaltiri yeyete on ɗo yo yalti yo hulo Allah o yalta si on hulari Allah o yalti tefte heɗitiɓe ka ko on toytuɗon ɗum e deftere kono yimɓeɓe no heewi towñugol karam koɓe mum ɓen wo hakaza fahimna min ashyahina cheikhuɓe amen makirani men ni cheikhujo hay goto faqihu yetta koma ɗum ya ƴettu dewal fawa e hoore goɗɗo goo dewal fawingal goɗɗo goo si tawi goɗɗo bonirama o tayrama